rutahizamu w'ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Kylian Mbappé Lotte ari kuvugwa mu rukundo rushya n'umukinnyi wa filime w'umunya Espagne Esther Exposito wamamaye cyane muri seri ya Netflix izwi nka Elite. Amakuru akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko aba bombi babonwe bari mu mujyi wa Paris mu Bufaransa, aho bivugwa ko bagiranye ibihe byiza ndetse bamwe bakanavuga ko banasomanye mu kabari kazwi nka Pullman. Ibi byatumye abakunzi ba Mbappé n'abamukurikira mu myidagaduro batangira kwibaza niba koko uyu rutahizamu ukomeye w'isi ari mu rukundo n'uyu mukobwa w'icyamamare muri sinema. Muri iyi video turababwira uko aya makuru yatangiye, aho Mbappé na Esther Exposito babonwe, amateka yabo n'ubwamamare bwabo nuko abafana bo ku isi bari kubivugaho. Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo umenye ukuri ku rukundo kuri kuvugwa hagati ya Mbappé ndetse na Exposito. Nimba ukunda amakuru mashya y'imikino n'imyidagaduro, subscribe kuri iyi channel ubone amakuru mashya ya buri munsi. Ubundi rutahizamu w'ikirangirire w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ndetse na Real Madrid Kylian Mbappé yongeye kuvugwa cyane mu bitangazamakuru byo ku isi muri iyi minsi. Ariko ku nshuro ntago ari umupira w'amaguru gusa, ahubwo ni ku nkuru rushya y'urukundo hagati y'umukinnyi wa filime w'icyamamare y'umunya Espagne Esther Exposito. Uyu mukobwa wamamaye cyane muri seri ya filime ya Netflix uzwi cyane nka Elite, bivugwa ko yaba ari umutima wa Mbappé uri gukundana muri iki gihe. Aya makuru yatangiye kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko umubloga w'umufaransa uzwi cyane mu gucukumbura ubuzima bw'ibyamamare bamwita Akabab atangaje ko afite amakuru yizewe agaragaza ko aba bombi bari mu rukundo. Yanditse kuri X cyangwa se Twitter agira ati, nk'uko amakuru yihariye abihamya, Mbappé na Esther Exposito bari gukundana, bagaragaye mu kabari ka Pullman i Paris ndetse banasomanye ijoro ryose baraye basomana. Iri jambo ryahise rituma internet yose ivuga kuri aba bombi, abafana batangira kwibaza niba koko ari ukuri. None se Paris yabaye ihuriro ry'urukundo? Abantu benshi bavuga ko babonye aba bombi bari kumwe mu mujyi wa Paris mu kabari kazwi cyane nka Pullman. Abari bahari bavuze ko bari gusangira baganira cyane kandi bishimye ndetse banasomanye igihe kirekire. Ibi byatumye benshi batangira gukeka ko atari ubushuti busanzwe ahubwo rwaba ari urukundo. None se baba baratangiye guhura ryari ko iyi nkuru yo yahise yamamara cyane? Amakuru aturuka hafi ya bombi avuga ko bahuye bwa mbere i Madrid ku itariki 25 Gashyantare. Nyuma y'iyo tariki bongeye kubonana i Paris, batangira gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, umwe followinga undi. Ibi nabyo byatumye abafana barushaho gushimangira igitekerezo cy'uko baba bari mu rukundo. Ibimenyetso byateye abantu benshi kwibaza yuko byaba ari byo koko. Mu minsi ishize Esther Exposito yashyize ku mbuga nkoranyambaga amafoto ari mu rugendo i Paris. Ayo mafoto yahise agaragaza aho yasuriye harimo Eiffel Tower, Le Havre Museum. Mu yandi mashusho yashyizeho agaragara ari gusangira n'umusore utagaragara neza mu maso. Ibi ni ibintu byahise bituma abantu benshi bavuga ko ashobora kuba ari Mbappé Lotte. Mbappé nawe muri iyo minsi yari ari i Paris. Muri icyo gihe Mbappé nawe yari ari i Paris, aho bivugwa ko yari yagiye kureba abaganga b'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa kubera imvune yari yaragize. Ibi byatumye abantu benshi bavuga ko bishoboka cyane ko aribwo bahuye banaganiriye igihe. Ariko se ni ukuri cyangwa byaba ari ibihuha? Nubwo aya makuru ari kuvugisha abantu benshi ku isi, kugeza ubu Mbappé naragira icyo atangaza kuri ibi bintu. Gusa Esther Exposito nawe nuko ntacyo aratangaza. Ibintu bituma abakunzi babo baguma mu rujijo, bamwe bakavuga ko ari ukuri, abandi bakavuga ko ari ibihuha by'ibyamamare. Abafana bo ku isi hose bari kuvuga ibintu bikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga.
Bamwe bashimiye Mbappe ko yaba abonye umukobwa mwiza, abandi bakavuga ko ari couple ishobora kwamamara cyane ku isi. Hari n'abavuga ko yaba ari imwe mu makupure zizavugwa cyane mu myidagaduro n'imyitozo. None wowe uratekereza ari iki cyakurikira? Mbappe koko ari gukundana na Esther Exposito cyangwa ni ibihuha by'ibyamamare? Duhurire muri comment umbwire icyo utekereza kuri uru rukundo rw'ibi byamamare. Ntugende kandi udasharinze iyi nkuru niba wayikunze,